Hayi, siyazizwa indaba uyingane zakwethu, siyazizwa indaba ma-MK amahle e-West Rand nase-South Rand. Ngiyayibona nje indaba yase-South kakhulukhulu ko-West Rand, ko-Carltonville, ko-Mirafon. Ama-activity awenzeki ingoba kumele abantu abangama-leaders e-MK yibo abenza ukuthi kunganyikazeki. Abafuni ukubona i-MK mobilizer, kodwa bangama-members, bangama-leaders e-MK laba ibiza ngoma i-leadership yibo abama endleleni yokuthi i-MK ikhule or i-MK mobilize esouthini lase-West Rand or South Rand, kodwa nje kakhulukhulu e-West Rand. Uyabona abantu abafike bekhuluma ukuthi mase beqedile bese bethi ayisubmit, yibo laba abamile endleleni ye-MK, yibo abama endleleni ye-MK. Abanye baba ngama-MPs e-MK kodwa bama endleleni, abadingi ukubona ngimobilizwa e-West Rand, abadingi, abakufundi lokho, abakudingi lokho, ingoba basebenzela u-MK. Ku-MK beze ngey'nhloso zabo thizeni. Kuzolunga-ke wey'ngane zakwethu, kuzokwenzeka. MK nizoyibona imobilizer lapho, MK nizoyibona iphumile, MK nizoyibona yenza ama-activity. I'm sure ne-National High Command ibibuza ukuthi why isadla se-South Rand, I mean lase-West Rand or mhlawumbe lase-South kungena-activity. Zonke indawo la eGoli zinama-activities. Ekuruleni kune-activity, centrally, sub-centrally kunama-activity, kodwa isadla se-West Rand akwenzeki next. Kuzokwenzeka ngicanti ukulunga kwalezi inkinga zala eGoli kuzobe kukulunga kwenkinga yenu, ngoba anikhona ukwenza lutho. Isadla se-North koThembisa kuyale kuyasetshenzwa, ekuruleni kuyale koBenoni Springs kuyasetshenzwa, koJimmiston sub-central kuyasetshenzwa, kosadla koFoslo ekuruleni, lesadla ngale west of that side of ikuruleni kuyasetshenzwa, central kuyasetshenzwa, zone 12 bayasebenza abantu, eSoweto abantu bayasebenza, kodwa e-West Rand akwenzeki next ngoba kuney'nkalakade evimbile lezi ithi mayikhuluma iqeda ukukhuluma besithi ayisubmit. Yizo lezo evimbile ezingamalunga e-MK, ingadingi ukubona i-MK igcwele umgwaqo. Ufuna uzocela i-permit kubo ukuze usebenzele i-MK, ukuze recruit i-MK ufuna uzocela i-permit kubo. What is that? Yini leyo nto leyo? Shutha uselilunga le-MK ngokuphelele, uzela inhloso zakho thizeni. Kuzolunga wey'ngane zakwethu, kusho mina umacekeceke.